The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, kiway. Tek kum ki kaliram, hagador ko bajam, tak sao point rewlak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Executive Member ka Sales Autonomous District Council uba kami yaktanan ilaka uba Denzel Chen hakakalay trik naila aja apun Rio ulasay yak financial report jong snam aja opsan apun Rio kapapaw baka jingyo lumpisa baka jingja kapisa hakahima maliem kakot dagi paulak tingkah hakajingkan kilap thai khubor uba Chen ulay thu baya kakay pot lumpisa jong kahima maliem layo pediang da district council hakakat atrik naila aja apun Rio kabakadaw ya kajingyo lumpisa bakongsan nikin riu teli kilat penmi khajana jong kahima maliem hakaba kajing penmi pisa kakot daki kedur kat bah kakot bu jingkan jing dia ya kajingyo lumpisa kapaw da kumway ulay thu baka jing suspend ka district council yupa em aina manik cm kadai na marka jing membuat ya ki rules and regulation baka jing bamsiaw ya kabha asya district council Shushu ulay thu bakatanan ilaka kan sa siyang banya selok lang ba chief executive member uba Winston Tony Lingdo lingkat ba legal council syuaban appeal biang syak division bench halal ka hukum balapan mi dak single bench ban kintiu khat biang yupa iem ainam ka ikut iga da bai ngarai tinangi nang len council ngin manang ab ECM ni nang wan bi kam ni second ki ba ni hapnya le tambah ini sim ni karai ni memiliki karai lah lepas kod ini kalau mereka council teriban reinstate di katang saya perintah konsiam buat minute sehingga ada plat dulu min bagi orang bagi dia appeal yang diberikan case ini le punya appeal sah ada division bench namun tasi Indonesia ni saya examen kita ni hak bagi le welcome dia lengkap bagi council saya harap dia discuss bagi council ni di session senjam beriban sim kan tanggalah yang mau menang lah sim lah ha yang pilih tu yang tu decision bagi ada single bench kan kita kibat riba pin rakyat aku tanya dengan ya ke mobil ke hantu ke judgement lah pun ki bagi you tinggal hamil pilih ke tu Mabika main hi nang tu judgment kadi ka Act of 2007 bika mani kam niat dihor but outside di hanya zaman bahai kata lalu pin appeal pokok pasal ingin file pi benta pi kuat bentri lang ban di duduk kapor hi na issue bon di notification ni na court hearing hi ikituki regulation dingi bi violate yak tu kawan ni share di Dokopor ila ada admit ikam object iwan participate at hearing ila ong lupa insio how much kawin ni syukur ni ila thoi kata ru na ikam le te menong bai tilang te Dokopor ila ai chansi ila ai demand notice ba budeli ba inwan ya tilang te menta inong ya tilang dingim non comment i banoi kata tangba kai action ba kai reply ni pha de kalau kami hap ni kata ketika komentar dia kalau mensuang ina on manusia ngai notice ngai reminder dia kelabun ki ye mengisim ngai sim hearing lu dia dah participate ni kata ini khamlong tam sio itu kan boleh senjam boleh mensim ni itu kan jiksiu boleh bagi orang siu lah how much lah siu ni jam sio kata tahu itu orang hilang mentah fi takambat ke deeds kalau nak kumai dengan orang ni dia mentangi hasim yang senjam kum ke authority ni suspend ni bagi ngirang le inquiry ti ni hansim dah senjam nomor ba ni hal inquiry kita ki financial regularities burang ko ka hima bat ni hima ru haji sio ni bat hima mentar ngan ke financial report ngiyo nagalen hima ka baong ba bun gi ipisa ki ba kami abai halajer ko ngwe hai ko ngwe ngan chu na thai ngayo munin ngan chu li pi ka ni mo pagi ni financial report ngiyo dong senam ajar san akun real ya kan ni inang syuk menen mo
Yang tu bagi suspend kerehi ba ikam comply yagi rules regulation nungi ba de kawan it share. Matusin apa kan media yang ba kade kawan it share kade resolution. Are kawan it share kla incorporate ba don apa sanan. Pisan yang sana tu, we accept. But we can challenge you ke sana. Ya ta condition number 8. Temtak nu fla fi ong mata condition ni ngim dia. But part payment nu lale, part payment issue deh. Tuken iya ya kata kawan Asia. 10% ni imjuai. Yung masya exam tama kamamla long masya exam. Tama to nganken sekali ka financial report mo. Kani yung ilap. Tunggi mentangin ong nu. Baik, ya jingni jong market tool ke basikror khalai lak ra hajar sanspa atho Andre ha kalaja 97,42,560 pekini demi ha kapisa baca kalau hadu khasan lak repusan hajar khandai spa repo tar go di market to kejingmi jong kalah revenue katkum kirisi kalong 52,19,800 Re la record leisure 26,09,923 Kini orang kami smash Kebahagiaan lah Kajing pulot hak development ke bolong 34,65,037 Mudon ki receive book ne ki invoice pencisya yang ni kajing lot Kajing pun koyo kebakot hadu New Pukundai lak 39,300 Mundan kikot kisla ban pencisya yang kajing pulot tu Mo Kajing ay wai ya kayo kebasu ay hakimentri Mo beras kata ki abit hakimentri Kalong 1 crore 25 lakh House nam ajar pusan atun rio But hak keba khot public tender house nam atun rio atun nyo Kapoy do 8 crore nyopo lai lak Kajing ya pair hadu 6 crore sabu pra lak Mo, kajing pulot klaim penbiang kikot kisla ke ban kersyan kekot syaka lai kror lai lak prapo jar aspa arpo ini negeri report orang siok benar tiga kes sungi ya kan ni tepat danim tadi video ni nulu acting kosong ta kia dia inquiry yang joki tambah kini di kam kiba mo polong dia kat ni boleh mengi kini Tengah kes pak keritang itu di regulation bila ni bakal semua tu proceeding mission ni tengah kod lai menen itu tinggi hadi apa yang kita rai di negara yang jongi nginai ABCM menginisiam menginisiam negara nginai itu order ni minus si bangin appeal na prepare na doon ang ihap fi menta lawan CM hanya song sa team ngamla ban sip call away tambah takut lah untuk tinggi hanya sim senjang ni ban buat kat kum ka mongkot tambang ni nginang konsult ni Kalau CM dekat bau legal counsel Kemar kimut pania apil Iperti yang tau ke Iwan em kuwi ke perom kwa okhanai pi Ivanไปคอนแรมกว่าแลสก็มั้งคันตอนฉันแน่ประดามนี่ทำเป็นบทเองดิล็อกพา บนเส้นกิบรุจุกลีพาเกียงตั้งกี่ขมัดพร้อมชนะยี่หยอกพยได้Kong Ivan ong rồi cái bên husu cái gram mò tọt bún cái gram tem etiar đi pi có con đây nè ya khi biểu ngài nè mà em khi mà vậy tâm em già hết em sẽ là ngâm sang kẹo vào cậu Lah min perdi yang pi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata bau cina bau sains suruh ngak kuat ai amal lai tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa hikai gua nongkong daga sampul desain gua ar dah hikai sebagai desain mana je dia kan ya sampul desain segini ke cek tu ram sorkar mah kampung dah terang laduk mesin dia sikit dah kamu kuat